kat kum bangi ina duk ka thumbnail bat ka kertang kumno ban edit video screen recorder da ka bangi at ya ka mobile screen kum ka farm nak benta ka ne ka screen recorder video jongi hachwa bangin upload ya kam hapo YouTube lana sapo gino ki social media especially kum ka Instagram Facebook YouTube bat habaro ki benta ki bangi don kam ban upload ya ka video ryngkat ka screen recorder gas ban le iya gane ka step ban edit iya ka video ngidon kam ban le po Play Store ban search ka way ka application nak banta ban edit video kata ka up ka kertang VN video editor search gane ka kertang po Play Store khnang bangila ban wat ya ka VN video editor and maker hadin bangila da ban download ya ka VN video editor application seklik bat open ya gane ka application hadin bangila da ban open ya ka VN editor video seklik na ka button new project ban add lana ban edit ya ka new video jonge select na ka option nang ta sa select video base bat seklik save tementa ning kong ngi ban add ya ka video background kumba 16 square 9 Payane full tutorial kene ka video background jongangan atwa tang ka we ban ngeklik na ka button next hadin bangala depan select ka video background iya kena section original klik na kena ka button bat select cut rew bat kena cut rew khunda na banta ba pi hana YouTube video lane pilaro ban edit na banta ka Instagram Facebook kino ki link hana bat hana nga ka video ka bang apn ep dai na banta YouTube ngan select ka kena ka button ban nga klik tik tementa lapoi sa kabanta ban at pat ya ka screen recording video jongi hagane ka section taban at ya ka video screen recording jongi tong in select na kene ka button ka bang iana plus icon hagane ka section select na kene ka option bat select na kene ka button kene pat kadai ka video screen recording jonga bangala dab record na kabanta ka YouTube video nga select na kene ka video bat pi ka video ka pau ka screen record jong kene ka VN kini kisah sang neng ngila ban move ngila ban lekat bang imon ya kena ke video kumto nang ta touch ya kena ke video hanes ta move cut ba pimon hagano ka benta pikwa ban bu ya kena pikwa ban move ya ke video lana sa thau ya ka sas jong ka video hagine ki section kumto pe kumto sa thau ya kena hagine ka sas jong kena ke screen nang ta sabu hamidil lana hag ai benta la pikwa ban bu sa side yang to right left fikwa ban bu hagano ke bentang ngan bu hamidil nang ta mentang la ban ad ya ka video bat ka background video ngan touch na ka screen hane pil i ya ka background jong ka video na ta ka don kena input title nga select na kene pat nga klik delete kala ja no hagaju ka por la da fikwa pat ban delete ya ka video hane la don lepa pe select na kene ka video la da pi delete ka video kala long delete lana pikwa ban redo bat ban undo hane kala don lepa ke session bat ban duplicate ya ka video art lena ban lock ya ka video kila don hang ki ba bunjai na ka banta ban edit ya ka video ngan selak na ka background mentala dai sekapali ban ad ya ka mobile screen te ban ad ya ka mobile screen pralog page selak na ka juhi ka button hang ne bat seklik na ka option ban ad ya ka mobile screen tahang ne pi kala don lapa ka mobile screen nga ngala da pengkre ngala da bansna tahang ne ngan pi menta cega benta tongin download ya kena ka mobile screen ban yo ya kena ka mobile screen ka balong non copyright sampai ya ka video step by step te ban download ya kena ka mobile screen haswa bangan edit ngan pen ichwa pi ban download ngan lain po YouTube hapo description jong kena ka video pi ya kena ka button more section select na kena ka option But hapo description jong kena video pi ya ke link banga ai hane download mobile screen klik na kena ke button bat ke link ngin po sa ke benta ban download ya ke door jong ke mobile screen pi ya ne kena ke mobile jong kena ke screen hane klik na ke button download ban download ya ke mobile screen tegas mentangi la ban download ya ke mobile screen hane ngi lepoy biang sepo ke VN editor app hapo ke VN editor app pi ya kena ka section touch na kena ka mobile screen kumto hang na ya kena ru phila ban move hagano ka ban ta pikwa ban bu ya kala na pikwa ban thau ya ka search pe hane kumto ban tan ya ka search nagi corner pe hane tan ya ka search kat kum ba ya dai bat kena ka video nagi corner hadu ba ya dai mentabil
Menta pilih bangalatan ya kena kasas kat kumbaya dah ya ke mobile screen recording bat kena ke mobile farm jonga ya ke mobile phone. Pe hane pilih ya kena. Dahang ngan pen iya pi step by step touch na ke screen hane tongin crop lena ngin tip ya kata ke trim section. Ladangi don kam ban trim ya ke mobile phone lena ya kena ke video jongi pe hane silak na kena ki layer jong ke video. Example pe imtang ala silak na ke layer jong ke video pi iya kena ke split ngatau hane example kumto pe satau hagano ke minute lene ke second pe hane kena ke minute ke second kat no minute kat no second kena video hagano ke banta pi ku ban trim lene ban delete ya gi point jong jing bakala na kena video seklik split pe hanto ke laja satau hagano ke banta pi ku ban delete sa ai ke farm jong ki na ta seklik split ban delete pat ya itai content touch na ke screen pa so touch ya itai video pe gum to klik delete manta itai video ilaja seklik biang na kena sa move part ya ke video ban penir cut ya ke video haga ju ke farm da ke bapi klik haga ne pe hane mentah la ya dai gumto nang ta klik na kena ke screen nang ta seklik split bat hane sa touch na kena ke web paru seklik biang haga ne ke background screen klik split nang ta seklik delete Tementang ila dapat tip ya kena ke option teng klik na ke screen hane pe ya ke search jong mobile phone ru ngila dapat ngila ban redo ban undo ya kena ke section ngila ru ban add bun ki effect ha kena ke VN application lane ban filter ke video da ke bang klik ha ke video section dan ke video farm kum to ngi klik filter padahane lapan iyang isi bun ki effect pe na ke ban taban ai lane ban filter ke screen recording video jongi bat klik tik padahane ngan pen share pe na ke ban taban edit video full tutorial na duki effect ki babun jaj ha baru ki bentaban complete ya ke tutorial na po VN ya ke editing video screen recording ryngkat ke trim ke effect ke cut out lana ke moving ke slow motion speed motion tungin page ya ke ta ke step ha ke next video ya bentahi ke dai ke video na ke benta Kumno ban hat ya ke mobile farm jong ke screen recording na ke benta ki video jong ni tementang ila daban le ya ke ta ke step successful tungin klik na ke button ban save lana ban export ya ke video jong ni cepo gallery kenang bangi yo ban upload kulai hapo YouTube nang tapi ke auto bat ke manual la dapi klik ha ke auto ke don ke auto na ke benta ban save ya ke normal HD jong ne ke video la dangi select pat ha ke option manual hang nang ila ban choose ya ke HD kat nong ikwa ban upload lene ban export ya ke video cha ke gallery jong ngila ban select ha ke HD nyaus pa arpel lene ha ke HD chi hijar prapel ke quality lene ke clear section pat ngila ban select hanen real pel lene live pel ke ta ke section ke best bat ke average bitrate mbps pat ngila ban select hang to marchitang lene ngila ban export ya ke full quality hadin bangila dap select ya kini ban export ya kene ke video cepo ke gallery jong ngi klik export hang ne pi ya automatical ka video kala export cepo ke gallery jong ngi tementang ila ban export ya kene ke video cepo ke gallery jong ngi ban upload ya ka direct nang ne pi ya ngi la ban upload Instagram YouTube Facebook lane ngi klik down button hang ne ke video jong ngi kala ne hane bat kala paru cepo ke gallery jong ngi dak bangi wat ya ka hapo ke gallery pe hane VN video editor tementang ila yo ya ka video ban upload cepo YouTube dengan ngej pralog plus ngatu ya ke video na ke benta ban upload lene ban export ya ke video hapo VN ban edit ban add ya ke screen record da ke mobile farm ha ta ke video ha chwa bangin upload hapo YouTube ngej pilatip ya ke step mentaleng ba ke jing pe jongi ya ke video tong subscribe ya ke channel ban share ka sagi web pat ki pralog jongi na ke benta ba kiru kin tip Kumno ban edit ya ke video ke ba add ya ke mobile farm screen ha ke screen recorder jongi guys ke jengker pat jonga gas haswa pin pe ya kena ke video lada sisa ke video kamla ban ajing rapi pi on subscribe bat sa online lada ke video ke rapi pi singa ba ai ke po jong pi ban nyon ya ke like button bat subscribe button ya ki pralo ki bom don YouTube channel lena ki bom interest ha ke editing ru lada pis ngoton don pe video singa ba subscribe bat share ki pralo lena ban like ya ke video bat ya ki pralo ki badon ya ke YouTube channel Sengap ha comment subscribe my channel ngaru ngan subscribe ya ke channel jong pe de ga banga share ke profile icon bat select na ke subscribe button kenang ba mangaru ngan long subscriber jong pe okay tongin pe pat next video ngin pekod ya ke video ke ba menta bye bye